Hello, tuni Kuki-News in vezo se na bon chavin lep na hivin tunin zong igam sunga thil so za chom ho hin se huitin zan hi a MLA a hi in CSO lam kai ho a hi vin chule su group tilehen KZPG ti Kuki-Zo political group ho ke ho na chungchang ho zong neu cha tuni a hi a hil chet na khat hin bolu hitin aji chu mi tampi hin zat dang nam dang ho email ma ho thu sei ho hi inata asan khajivin izi a chu ama ho a ko na thu so di ta a hi lawaila aki ho na di ta pa chu I ta bang ham ti ho hi he thim na divin hin sei ho hitin tu ni 14 January 2026 a hi ta in nammi pi te ho kilung to ta in lamlin zot na ho jong in a nei vin muntina Kuki-Zo chen zo sia hi thei che vin in a pangovin mi tam thei pen in che ho movi ti ho jong hi mu a hi in ki pa le zengin I boy naw a hung ki pat na ho jong hi ga ge leuchun lamlin zot na in a nei wa pat na boy na ha sat na tampi hung do a hi in hi ji chun tu nia jong pathin lungse na Koima akitong kha ahi lo la boina lo hela ithil thum ho thum thei ding le lamlin ki zot na dam sela in ikile thei ji win avelin pathin ithangwa win he tuni e topic deu ahi le ni bo hin se hoitin KZC MLA SOO ho ke ho na chungchang le kuki nampi lamzot na lo thing ta akichai ti hi tunia niau cha in holim na diu hin tin chule meitei gam sunga niau cha cha boina ho jong niau khat update I thei na diwa hin seo hitin ama sapena mi tampin news za chom omin tulaya hi meitei hon jong ama ho newspaper jinga jong hi thudi lo ta thu ana sei naw chule tampi ana sei do na ho jong a umin hi chi ho hi ita san lo diu hi thil hi ama sa jong kana sei ta in itiam khatna thil he chit lova ilam kai ho in Thulhuh na anei ho hi ta hi lo la mun khatna thu so khat ahung oma hi le I he no ma thudi pa chu I he no ma ipg ham a hi lo le adi chu ipiham ti he no vai le direct a contact ball jiu tin hichiwa ko na chu thu adi pa chu he chi no hitin hi chi tiang le chun ta san no hiti ti hi kan ha sei pen a hi in e ho Kuki-Zo hi a hlep anom le zengin mi tampi hin izo inal nal I sei vai jong la na ta san hi anakidim khaset ji in hizi chun pathin ho cha te hi win I pathin ho naw hi hen inam igam gen thei na chungchang hi hen thil hi akichin pa hiat na hi le ei dinga jong thil pha a hi in a hin la thil di lo ta azat seya thu sei ho hi a hi thei chana hi cho a kona kivian do wa thil adi lo ham ti pai phateta I khol chil ji diu hi avelin ka dei sa na kain sei ken na hi tunia jong hi news za chom ma hi ga veleuchun Kuki-Zo group ho Manipur government tha sim na dingin anom tawi ti ho chan ge hi ahung ki mu khin hi che ho ahung ki mu teng le akhian khat chun comment a hin ball kit na anoya lam kai za hin oimo pei jeng jong kitam kit a hi in hi chi ho hi bol bo te kanam mi te ho a hi the ai le zan ha ke ho group thum Lungthu thum ke ho khom na jong chu I he thim no mo wa adi pa chu I he no mo vai le inam ipawa ke ho pi theingen a hi win hi ji chun ama ho contact ngo hiting ke ho pi te ti a anaki sein zan hi a chu anaki boy zep ji a hi lawa hi le lam kai ho ana boy je wa chu contact a ki bol wanga chu anaki ke ho to thei po in hi ji chun thu adi pa hi anaki sei man ta po in hi zong le tu ni a hi ge le zong le I he thim theina diu le thudi pa chu I to bang ham inam lam kai ho hin
tu ni a hi I to bang thulu na ahin nei ta vam ti hi mi tampin I het nom deu kata sanin amasa video ho a zong chu in a ha sei tho ta vin tu le tu a ku kimi pi hon akidei pen chu hi le meitei government form tha na dinga hi inam lam kai ho in pan ala lo na ding te ti a hi to gon anakinei a hi in mun chom choma news za chom chom ho an veleu chun athu sei dano aza chom chi a hi in hi zong le tu ni a hi ei hon adi pa ilam kai hoin adin pi pau chu I to bang ham ti zong hi anaviau hi tin hi chiwa zong hi ga veleu chun Kuki group MLA ho CC tu a hi union territory dinga hi commitment ni pi vinti a Manipur government hian central government hi zong le commitment ne pi lo wa hi le union territory hi ne pi lo wa hi le government form na dinga ka zaw lo dewa hi ti a hi thu so ana bol ve ti hi kimu a hi hi chi hi di a hi a hin la mi khan khan en adi lo azat zat hi chi hi ana vet lo wa MLA ho participate bolding a Manipur government tha sim na dinga pangding in nop na anei ta vi ti lang zo a hi thu ana ki sein na sata mi khen khat hi an boy loi zong umin ahin la abana hi ga vekit lewchen after union territory commitment ti hi cho union territory ni pi diwa hi le kazaw diwa hi chi hi ni pi lo wa hi le chun kazaw lo diwa hi ti pa cho asei wa hi na hin la hi chilang cho na ki sei do otlawa mei te ho hin Kuki ho zong Manipur government sim do na dingin anom ta ve ti lang zo ai thu an the ke na wa hi le mi tampi hi ilam kai chunga lunghang a hi lo le lungkim lo zong hi ki a hin zan hi a zong chu social media ho a zong a hin koi ta vin imu so ke deu ka ta sanin a thu wang hi sa pawa ki ji a hi in mi tampi te si a han lang hon zong news si inavet jiu a hi ji chun tu ni a hi asim thei hon an kisim mo hi tin asim thei lo ho dingin neu khat hlang pi hin le do deu hin tin hi chiwa hi ama hon zan hi a participate bol ho zong chu amin ho zong a hin ta do wa hin hi cho lom cha na sei da tautin Kuki MLA ho hi mi nga aga pangin KZC langa kona mi ni apangi ti chu hi chi chu het thei diwa iga phono hi hanlang aban le hi chiwa kilol na a ama hon ananeu chu a hi le MLA Kuki MLA som hon 2023 September ana phone do bangwa chu tu ni chan ge ya Kuki cha ten kadin piu chu union territory with legislature ti hi kadin piu a hi in hi chi solution hi agang theilam pe na nihin pi diwahi ti pa hi thulhu na nei vi ti a hi in resolution na pass ana ball now appoint khat na hi ga velohen appoint khat na ma hona seu chu demand political settlement khat hi union territory with legislature ti hi negon pi diwahi hi chi hi center government hi han state government hi jongle ki phat sa na a lawa political settlement khat fulfill ne bol pi lo wa hi le chun kei hon tu chunga government tha form na dinga hi kazaw thailo di wa hi ahin la hi chiwa hi hoita sign ni bol pi wa written ani pi wa state government hian center government hi jongle political settlement khat ne pi di wa union territory with legislature hi ne pi di wa hi le chun hi chiwa wang chu kazaw thei di wa hi ti pa hi thulhu na anane vi ti ahin ani na azong hi ga velo chun timeline a bol kit nu chu timeline a bol na wa jong hi ama hon a seu chu hi chi political negotiation ti chu ke ho na hi settlement khat a Indian constitution dungzuya chu hoita ta sign ni bol pi wa hi le chun hi chi wa hi ke ho kazaw deu a hi aban le hi chi jong hi union territory with legislature kiti UT with legislature kiti pen hi tu le tu a karan iti seida tenor sunga tilehen ahun sunga tu a MLA ho hi 2027 ting le hin
a phat no hung ki chai ding hi chiwa kho election atha hungum di cho hi chi ma sang nge ya hi hoi ta phone do na khat ne nei pi wa hi chi ni teng la hin kat na thil thu mo political settlement chu kapi di wa hi union territory with legislature kiti hi ni pi di wa hi la ka zaw di wa hi hi chi ma sanga ni bol pi lo wa hi la chun ka zaw lo di wa hi ti chu a timeline na san ge zong a pi o chu chi a hung lung ding 2027 sunga hi election tha hung ding a hi in hi chi ma sang nge ya chu ni phun pi di wa hi ti hi ama ho tu ilam kai ho zo lungthim nei ta apang hi cho a khuti lawa hi le chun etm khan election tha hung hen lang government hung ki khial hen lang a hi lawa hi le state government bang chung ki khial ta in lang le khat hon ke hon ka sign kha po vi hindi thei cho i ji a chu lungthim nei ta hi chewa ilam kai ho chong pang a hi ti pa chu het thei na diwa iga se wa hi in chule athum na a chong hi a sei na wa hi government in formation form na dinga hi chi chu ke ho written ne pi de wa hi written commitment ne pi de wa hi chi a lo wa hi le chun political settlement thailo dinga hi le ke ho Kuki-Zo ka zaw thailo de wa hi nang ho BJP meitei ho le adang dang a ki tho khom thei na ki tho khom wa na ke form of vai le na ke form do de wa hi a hin la ke ho zaw hen ni ti wa hi le chun written a commitment ne pi vin hi chi written a commitment ne pi lo wa Kuki-Zo dinga tu phat sung nge ya hi a lu na khat lo wa hi le ke ho ka zaw lo de wa hi ti zong hi athum na sei vi ti a hi in ali na a chu a hi le hi chi wa zong hi center hi hen state government hi hen hoi ta nang hon zong meeting a resolution na nei wa phateta a sign ni bol pi wa hi le chun ka zaw di wa hi tu a formation government tha form na dinga hi ke ho jong ka zaw di wa hi a hoti lo wa hi le chun ke ho ka zaw thei lo di wa hi ti hi a hi in aban le final deadline a bol jong chu ga ve lo chun a hung lung ding 2027 hi chi ting le hin general election ding a hi hi chi ma sang nge ya hi Kuki-ten ka thu mo political settlement hi nipi lo wa hi le chun ke ho ka zaw thei lo di wa hi ti ki chin ta na sei do wa a hin la tu a hi mi khen khanin azat zat sei wa hi chi wa thu ki sei a sentence chu thling lo khana hi a bol lo hi cho Kuki-Zo group ho hin tu a hi Manipur government tha form na dinga ka no mo ve ti in Thulhuh na nei ve e ho ki ka ta to na ding thu a theo cho hi cho jong chu in ta san man kit no ni chi ho hi a hi poi to ai lam kai ho vin Thulhuh na nei pau chu 2027 election a hung thun ka a hi ke ho dinga political settlement written a ni bol pe lo wa hi le hi chi chu ke hor ka zaw thailo di ke hon participate ka bol thailo di wa hi government tha form na dinga ke ho ka zaw lo di wa hi ti hi kitchen ta na save ti pa chu het thim na device se wa hi in a sentence ling lo wa an ji ho hi ita san lo di wa hi chi hi inam pi lungthu thum ke ho na chu a hi ti chu a hi in chi wa jong hi ga velo chun joint meeting of Lungthu ti chu Lungthu ki ti chu mi thum ke ho na chu a hin KZC a hi in aban le MLA ho a hi in aban le su group ho na hi chu ho ke ho na mi thum group thum ke ho na chu Lungthu ki ti a hi ji chun het khiel lo diu le mi tam pin hi chi wa ilam kai ho a hung ke ho wa I to banga Thulhuh na hin nei diu ham in zo khat le mi pi ngai ma khat na ama ho phat chum na ding bo ngai to a pan a hin la diu ham ti a hi in na lung bo yu a hi in mi khen khat wang chu min meeting nei nai lawa na sata ke ho na anei wa hi na ke ho na ti chu khen khat nin lam kai ho hin BJP in hita cho SO ho pressure up ball phanin ama hon jong kisu to na dinga a hi lo la ama ho lep lungdam na dinga mi pi a hin lep kit de wa hi tai ti ai aza za sei chu hinge alang khana chu SO group ho chu government to talk nei a hi vin pressure ball na win te aji chu government a vai hom chu BJP a hi in BJP in
thu a sei chu tu a ama ho talks jong a chi hla thein ding chu ama hon jong angai to ngai hi pressure chu penawin ti hi jong le ilam kai ho in jong mi pi na ding a hi lo le mi pi lung han na ding a dei pon mi pi lung dam na ding le nam pi dam thein ding bo hi to gon ne ya ama hon jong pan ala jing wa hi ti pa chu het thein de wa ega phon do hin tin tu hin tu ni a ki zot na za chom ho ga velo hen tu le tu a jong hi keno UPF in jong pateta eidin piu a hi ta in Kuki-Zo political solution a lawa hi le gen theina ki to ding hi zi chun a hi theya hi le political solution theina ding te a hi Kuki-Zo idin khom de wa hi ti a jong chu pan analyzing of it ti a hi in tu ni a jong chu hi chi thupi mang cha a Kuki-Zo chen na zo si a hi ki zot na in a nei wa Kuki-Zo council in jong thu phon an nei dung zuya chu Kuki-Zo I chen na zo si wa chan de lang hian tiang no pal hi hen chorchan pul lang hi hen mun tina ki zot na ana ummi ti jong chu imu so ke wa hin chule hi chi wa hi het deu khat chu tu a hi gen thei ta pan ila na ho hi khonung le e ho dinga nopsa na hi ding a hi ti pa jong hi isu melo divin avelin kain phung do kinin tu a hi ha sat gen thei I tho ngam lo wa hi le khonung tieng le gen thei ha sat chu I tho de wa hi tu a na nopsa ma sat na hi le khonung le na gen thei ding a hi ti pa hi he no ngai a hi zi chun tu ni a KZC alam kai pa ho lim na pu henlen thangin ho lim na abol na ho jong chu ingai a he le lung len chom jing a hi in aman anan seina a point khat chu a hi le e ho hin SA iti win SA hin ko ako tampi a umi hizi chun SA ti po tin UT with legislature ti zo hi pateta in kitchen ta in say hui ti SN ako cho hi le UT zong ako in state zong ako in azaza zong ako hi hizi chun hi chi say daw tin UT with legislature ti pa zo hi say le hen hi chi zong hi separate administration hi tho hi a hin la hita hi isay a hi le kichi zo a hi ti pa chu analhang sab kit a hi in chule mi pin mun tina Kuki-Zo lamzot na in a nei zo wa jong hi ilam kai ho hi Churchanpur district nga jong hi DC pa hi nga he nalut no vin memorandum jong anapikit no ve ti ho jong mo a hin mun choma jong hi memorandum ipi deu kata sanin nga hi ta chu Kuki-Zo tu chunga lamzot ka bol naw hi chi Kuki-Zo ka ngai chat no le ka dei ho ne pi theina deu ti a hi ki zot hi ti a het sa na jong chu DC pa hi nga jong hi lekha na pelut no ve ti hi mo a hi in hi chi memorandum ipi lut ho jong hi I chan ge ham ti pa hi neu khat del zui ji lew hen hi chi jong hi ei ho dinga hat be na chi a hi lo le ei ho movement khan to na jong hi ding a hi ti pa chu ni ga sei be hin tin tu ni a mi pi atam thei pena hung ki khoma pan ihin la vai tha izung ihin po do wa igam inama dinga pan ihin la wa namlam kai hon vai ahin hop ho supi hling thei dinga I hung ki got no wa pan ihin la na chung wa UKNA hi hen KZC hi hen ITLF hi zong le kipa thu ahin sei win mi pi hon igam inam ingai lut na ho ake he themin hi chito banga lam kai in pan ahin la ting le asubul hing chu mi pi a hi in hizi chun tu ni a mi pi hon igam inam ngai lut na zala pan na hin la na zalovin kipa thu ka hin sei viti a thu phon jong ahin bolovin chule UKNA langa jong hi ama hon a sei be kit na khat no wa chu a hi le hichiwa igam inama dinga mi pin pan ila na diwa thu ahung ki saiwal kha jong le nam ngai lut na zo a hi ti a hi ila wa aselanga ikila lo de wa hi ti jong hi a hin phon be ke do ve ti jong chu mo ai ki den hi tu hin Joint Tribe Council Manipur ti hon lekha ahin so na khat no ga velo hen hichiwa ama hon ahin so na wa hi e ho phatlo na jing bo hi an sei ki no win hichi Joint Tribe Council Manipur ki ti hon jong ana seina wa jong hi agam sunguwa kisu gen theina athil alo kisu sit na ho
tampi hi ahin seido okit noven aban le ama ho khosunga ga kilut na thal ki choi puma KNFP ho aga lut na chungchang ho jong hi tampi a sei ki novin ahin la hi chiwa ZUF hon kitchen ta thu ahin phon ho jong chu inamu te deu ka ta sanin video na sana jong ahin bolovin hi chiwa hi ga velauchun ama ho hin azat zat aphalo tampi sei jong le ZUF on pateta thu ahin phon do na ho jong chu imu a hi in ZUF min mang cha a mei te hon thal ahin pi wa IM mi ni mi thum kisu to hon a khomi ho amang chawin hita chu boina asimo a hi in ZUF hon hi chi ka het pha pi po ve a hi thei le thil I bol ho hi eima min chi in ki bol hi te ti a thu phon a hin bol ho jong chu mu a hi in a khat lang jong koima support ka bol cho mu jong a pon a hin la min di lo mang cha thil ki bol ho hi ke hon jong demna ka bol ve ti a jong chu a hin so saw a hi in hi ji chun hi chi chung changa jong hi video izat ham khat hin si mo hi ta ni he thim ta deu ka ta sanin tua jong hi Kampopi district sunga CSO lam kai za chom in a boy pi wa nga hi theya hi le hi chi hi gala a hi lo la kisu boya chamna sim ding a hi po in khat la khat lungpi hling ta ke ho to a to khoma chamna sim zo ding a hi ti a ZUF on le kha jong a hin so ke no ven hi tu hin buffer zone poi ti chungchang neu cha kaga SEINOM hi chi hi meitei hon asang te la hong ki zot no wa governor pa na chan ge ya ki zot lut no vai ta chu anan nai lut je wa chu I chan ham khana governor in jong tu le tu a hi buffer zone poi ti a anal hamon a hi ni chi chung changa hi e hon jong pan ila ngai ka sa in azi chu no buffer zone ti a governor khat in a phun do a hi le chun meitei ho hin I chan ham khana pan mun a hin kho kit deu pan a hin la deu Kuki-Zo thim mo chan na ding hi a hin got kit deu a hin hi ji chun a hi the ai le tu a hi e hon jong governor pa jong dep angai poi na governor pa dep angai poi ka ti chu gaje moi ten ga ka moi ti na jong a hi di po in a thu a jong hi iseo angai aji chu governor khat hi za tu a buffer zone kum iza ham khat hung ki sim ta a poi ki ti ring chu azo se hi ti the ai hi ji chun itiam khana hi ta hi mei te ho lungmon na ding bo hola Kuki-Zo gen thei ha sat na het pi lo a hi le chun ama hi tu le tu a Manipur governor pa hi Manipur a dinga governor a hi bovin kei ho Kuki gam sunga dinga governor a hi poi ke hon governor tha ka dei ve hi chi to bang governor side lang khat bowa vai ho moi ka dei poi ti langa hi isei thewai hi chi isei lo vai le tu a hi national news za chom ma jong mi hla mai in asei hi le chun koiman khuti ta angai sit loading a hi lo angai serious loading a hin la Manipur governor khanin tu nia buffer zone kum thum hling ding center force izat ham khat ki goal volunteer izat ham khat ki gola kitinga hichiwa buffer zone poi kitia thung ki sei kiti hi imo vel ha wa hi le phat khat le Kuki-Zo jong I hung gen thei kha de wa hi ji chun ipan mo na khat no I ha mo na khat no hung hi kha sanga chu tu a phat kilem pet a thu asat pet na hi governor pan buffer zone poi ti a sei na pa hi IPG a buffer zone poi ti ham MP khat in jong kitchen ta asu lat na ahin nei sa ahin la tu ni a governor pan poi ti ki na hi la EPS in ham hi chi pa hi answer ikila deu ham a hi la vaile e ho zo in question I tha bol ki no wa hi chi governor pa hi meite ho governor hi in Kuki-Zo ten governor ka dei ve ke hon hi chi to banga side chom khana dinga meite ho bo support governor ho hi kapompo ve ti diu ham ipi ham khan hi iseo angai ti jong hi nam lam kai ho hi nga ka hin tep nom a hi in chule meite gam sunga jong hi Kennedy het de wa hi ama hi la sathim a hi
la sa thim a hi ba na chu function khanai la ga sa in a hi le hi chi ala sa na jong hi zep ketin na zep movie ti ho jong mu a hin hi ji chun aman tu a sei hi hi chi Manipur gam sunga Manipur Valley gam sunga hi koi macha a safe tapoi koi macha hi chi ba hi aki hin so thei poi hi chi to banga public la ki sa mel mala ka nei pon a hin la hi chi to banga ei that ki go a na tong ho thei ta hi le chun hi chi gam sunga hi koi macha a safe poi ti a jong thu phone anani ti jong ki mu a hin la sa thim khat jong kina pi a si a bol jong hi lo a hi wanga hi chi to banga a gam sunga boina sangta thei hi valley gam sunga wang hi boina a mongin koi macha a safe ta poi milham adinga ki hin so na thei a hi poi ti hi ama ho zeng in jong a hin ke phone do hi tan e hon jong hi chi Manipur Valley gam sung hi Valley of Death ti a jong imin vo a hi ta in a hin la tu ni a hi ama hon a za ra sei wa hin ama ho zeng jong a hong ki je phat na wa tu ni a hi Manipur Valley gam sung hi koi macha a ding in a safe ta poi ti a jong hi thu phone a hin bol ve ti chu neu cha ama ho gam sunga jong Thulhuh ho neu cha he theine diwa in sei wa hi in hi chi chan chu tu ni ku ki news mang cha a i gam sunga thil so hole ilam kai ho Thulhuh na ho hi I to bang ham ti pa chu midang thu sei ta san po tin ei ho I leader ho kam chang nge ya ki he chu hi chi to bang a hi ti jong chu I he thim na diwa I ga phono a hi in tu ni a jong chu KZC leader ho to jong sort pi aki ki hovin ilam piu akha na chung chang ho jong kadongin ama hon a saina wa cha hi le chi kon sa khul kitina ama sa lam ilam hla naw kangui le lam ka ki ka ben sort pi ilam piu in kha tan pi teo hi chi wa hausa te ho mei te thing set a hi ven hi ji chun ama ho hin pan a hin la wa tu chunga mi hin suboya a hi lo la kharam vai phei hung etek ho jong chu NSCN mi phabep to a khonei ho mei te hon thal api wa hi ta chu etek a hin bol wa hi ti ho chan ge jong hi thu akidong e ti ho hi mu a hin hi ji chun a hi the a hi le leng mei dang ho jong hi khuti ta kho lo a hi in hi chi foothill ti akimin vo ho loi konsa khul ki ti ho loi iring ki ti ho loi hi ipiji a boy di iset ham tela mei te to kinai ai hi ji chun mei te hon support a hin bol wa hi le a phat chenga e ho ku ki cha te sugen thei dinga hung a hi ji in e hon jong thu I sei tiangule apum pi a hu idem ji lo diu main pa bo hu I sei ji diu e ho tu ni chan ge a ku ki ti a ki pun khom hi te ti u jong le ki pun khom zo lo hi china ka a chu alang khan alam za thangin pan ala a ku ki cha te ki thein dinga tha do chu ku ki a dinga jong chu atam loi khat ai na hin la tu ni a he aman hi chi jong chu ku ki a hi poi ti a sei banga ho nei te hon jong a phat chenga e hian ke ko no wa ku ki cha te apan khom mobile ki zo lo ding hi ti a su ke na ding ai to gon anei jingo a hin hi china chunga jong hi ikichi I theva tu a hi ireng hon na a hin to vai le ireng ho I ti diu a hi lo le kon sa khul hon a hin bolai le kon sa khul ti a I min vo de hi ta chu atum cha hi I bol de hi in khat in a hin bol khi lai le na ga zo si ga ti wa melong zo si ti tiang le hin a boina sang ta hung lung the hi ji chun ching thei ta a thu isei de wa hi ti hi a chaina advice ka ga bol hintin tu ni ku ki new sin ve ngai ho zo si na chung che win ka ki pa in a bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw han Kuki-Zo